The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Nguvusele mbukeli ngiphinze ngwemukele elihlelweni sive siyathuthuka luhlelo mbukeli lo wadi ukuthi likulethela yonke intuthuko leyendakalako eveni laseSwatini. Libito lami nginokwazi Iphumelele Wakadlamini. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela luvakasho lwendvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini lapho khona abevakashele umphakathi waseHluthe longaphansi kwenkhundla yaseGilgal. Umhlonishwa ke mbukeli abengahambi yedvana abehamba kanye nalo libandla lePortfolio Committee. Kanti futhi sizathu sekuthi umhlonishwa ahambe loluhambo lolungaka ukuthi ahambe yonke imiphakathi ayivakashele evetikhalo labanato futhi abuke yonke imisebenzi leyendiwe nguhulumende. Mbukeli asingene elihlelweni sibone ukuthi kuhambe kanjani. Sivele singaphansi kwenkhundla yaseGilgal eHluthe ngaphansi kwemphakathi wakubulunga longaphansi kwaShief Mdlaka Gametse naso sibe nayo inhlanhla yekuvakashelwa nguleli tiko letinkhundla. Lokuvakasha kwalendvuna yelitiko letinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini kulandzela kuvakashelwa kwaletinye tindlunkulu letafaka ekhatsi yasenkhungwini eshiselweni lengaphansi kwenkhundla yasesandleni kanye neyasemlindazwe kuGege lengaphansi kwaShief Mahubhulu Hlatshwako ngaphansi kwenkhundla yakuGege. Libandla lendvuna liye lifake ekhatsi nebaka Micro Projects lokuyinkampani yahulumende lengaphansi kwelitiko laka Economic Planning and Development lechuba imisebenti yentfutfuko lena etinkhundleni kanye nabo batfutfukisi baleso sifundza lesivakashelwako. Make Busisiwe Nene longumthuthukisi kulesifundza naye ubonga kusebenzisana kahle nelibandla lenkhundla yaseGilgal ngekuthi kusungulwe imisebenti leminyenti yentuthuko lowaphindze wachaza nangalo libhuku lentuthuko yalenkhundla kulomphakathi waseHluthe nakubulunga. Lathi wanene balisebente nayo inkampani yahulumende iEWADE. Ngitawucala nje singakachubeki kakhulu ukukhulumisana indzaba yokuthi lelibhuku nduna yami lesikhuluma ngalo namuhla akuzange kube yinto leyeta nelitiko kwaba yinto lekhulunywe abantu baseHluthe ukuthi bafuna kwenta intuthuko yabo babhekephi. Sase ke sisebenzisana nanalibandla lokuthiwa iCDC lelibuka intuthuko yalakhaya bakanye nabandla ncane. Mase sesihamba siyokwenda lelibhuku lentuthuko alimanga lelibhuku livele libe khona sasidwa baka kodwa sengiwait akusesiye iSwade ekutheni sikhompile lelibhuku labanalo bala ayiHluthe. Lelibhuku ke lentuthuko libhuku lelisitshela kabantu ukuthi iHluthe yena angumphakathi walaHluthe ufuna intuthuko yakhe ibheke ngakuphi. Kunyenti ke labakusho baseHluthe labathi bafuna lentuthuko yabo ibheke khona. Babala kwaba kunyenti indvuna yami labakubala kwaba amadibhi emva buhlungu kwaba tikolo sikolo sasesikhanza abantu kwaba imigwaco kwaba limabloho kwaba kunyenti labakukhuluma babantu baseHluthe. Kodwa ke ngikuthandzile indvuna yami ngingakachubeki kakhulu akugcinanga ngekubhala kwabo njengoba bafuna lo hlelo lentuthuko kulubhala babe sekuba nemisebenzi lesukumayo lengineliciniso leliphelele ukuthi abayentanga nje kwavele kwathi ngabhalwa lelibhuku kwasekuyenteka kwabe sekuba nemihlangano lentiwayo lebanjwayo leminye ibanjwe imiphakathi lenye ibanjwa digungwana khona la etigodini takhona la eHluthe.
Imsebenzi ke lesukumile ngeke ngibambelele kakhulu ndvuna yami. Kwaba indzaba yena ngizane emanti. Hluthe una 16 wama boreholes. 12 wawafandwa baka Water Aid. 4 bawasidwa baka Railway. Kwabe sekusukuma ke nescheme khona lapho ndvuna emakhosi. Sikimu lesikhona kudonsa lamanti sifakele labanye emakhaya. Sebayakhona nje kusebenzisa emakhaya emanti emakhaya bawadonse khona kule scheme lengikhuluma ngazo. Bese kuba ke nalenye iproject lefaka lecosha kati etiko lokuthiwa ye feedlot. Kwamanje basengasebenzi labantu abami. Kusese shoda stoko lokufanele sifike. Shoda tingomo ndvuna ngibeke nje ngalokufisha. Konke kwenteka lokumaphepha. Bese kuba indzaba yema bridge. La khona nje la lesihluku landlule khona nje ndvuna ngala ngiyacabanga ubonile kukhona lokusetshentwayo. Ngiko lokunye kwakhona kuleli bhuku lentuthuko hluthi bekakhulume ngalo. Ukuthi ufune amabloho lata ukhona kuhlanganisa kuthi bantwana mabaye esikoleni bangabi nenkinga basehluthe mabawela baya ngale kangesheya ekubo baye bosiphofaneni labanye baye emakliniki bakhone kuwela makalula noma ngabe litulu liyana. Kwase kuba indzaba yelihola. Siyite liholo lokuhlanganela la ehluthe. Into bebayishilo nayo ukuthi bafuna liholo. Cishe ke indzaba yeliholo ipaperwork sesiyentile sinabasehluthe sekumele ukuthi bangasitakala. Kunyenti ndvuna yami lengakusho babala bo lodge, babala bo police post, kofake kona kusengasukuma indvuna. Lo ngumphathi wesikhwama sekuthuthukisa tifundza iRDF Make Ncane Vilane naye wabonga yena hulumende wembube ngekuthi achubeke lentuthuko lesimeme kule nkhundla yaseGilgal. Asijinge siyibuki sisebente lendzaba yeRDF asingayibalekeli iRDF ngoba iRDF ayisukulile nje lomutse welive bekathide emaswati onke akakhona kusitakala. Lesikhwama lesi akusiso sikhwama lesilikhulu njengaloku akhulumile na CDO ukuthi la kubanjiswa emaswati ngekuthi kute lomthuthukisi ete atowufundzisa athi angafundzisa lomthuthukisi bese lesive siyakhetha ukuthi no sine umsebenzi lesifise kuwenda ngunako kodwa ke asafundzisa kufuneka sathi ukuthi kulesikhwama lesi emaswati lata usitakala lahlangene langaba inkampani langaba icooperative langaba iassociation lengaba ngipartnership angeke ndvuna abe ngaphansi kwalalishumi ahlangane avumelane ngamcondvo munye ndvuna kwekuthi yini vele thinele lesingakhona kukwenda kuze sikhone kucosha busweti bahambe ke bese basibangakwenda konke lokho liform lona lisuke selitholakele enkundleni kumabhalani ngoba inkundla nenkundla kunamabhalani enkundla nenkundla kunemthuthukisi inkundla nenkundla kunabo bucopho labehlukene labafaka ekhathi lo mphakathi wala ehluthi lokunguye babambisene nemthuthukisi longumakenene lo labantu abasita ukuthi nyalo ke sesihamba sishona kuphi kuze ukuthi leli form lethu sisitakala kuze ukuthi leli form lethu ligcwabiseke libe nato tonke letinvo letishuwa kuze ukuthi sithole lisite la ka RDF stokhona kucosha buphuya noma sicoshe indlala sistokhona kuphila sibe bosomabhizinisi liciniso lithi yebo asibuki emabhizinisi odvana kodwa inaleminye imisebenzi lefaka ekhathi kunetikolo kunako konke but sikhumbule ukuthi sathi esibayeni sifuna ukuqosha kati etiko manje kati akaqosheki malula ngaloko yebo uyacosheka in the long run but ke kuze sikhone kumqosha masinyane kufuneka siqalela amabhizinisi. Lilunga lephalamende lenkhundla yaseGilgal umhlonishwa Sifiso Gadlela naye enkhulumeni yakhe wabonga wona emakhosi akuleli ngekuthi acabangele sona sive sawo ngekusungula tona tikhwama tentuthuko. Wase ubonga kakhulu nalo leli tiko letinkhundla ngekuthi libakhele nalenkhundla yabo ngemali lebalelwa ku 3.5 million emalangeni kulandzela ukuthi lenkhundla ibe nguletinye yetinkhundla letine letangedwa kuleto lobetikhona letingu 54. Siyabonga ndvuna emaproject akhona. Siyathemba ukuthi la kulama project lesebawabalile sowavile lokungijabulisa ukuthi ke bantu basehluthe lendvuna
lele basinike yona kuleli tiko letinkundla indvuna legijima kakhulu bana PS nelitiko nasibala ema report eParliament kulama report besiwathula 2023 2024 kule first quarter sikhanze ukuthi vele abalali njengalokho nje PS ukuthi na program director ukuthi naye nje ufakela amadima uwendela ukuthi ningaboni lamehlo utsabovu ngoba nakathi akubhekwele vele umkhanza sekalana akathi nje nyalo kuyavuka kubhekwa le unayo uvele avuke ngematubana agijima kusuke ke kwentiwa lo msebenzi wale live ngoba ingwenyama yathi ifuna abantu labatawugijima bathi ngwe nyalo ke sesiyabona lokho ukuthi niva nje ukuthi nathi sesidilivelwe nemaloli nyalo kutata inkomo shothi vele usetawungcinga minister la lokusho ke ukuthi lokho asitishayele intandla kodwa lokunye asichubeke nibogamethe sisukumene sende lo msebenzi lodzingekako lokuthi sende lamabhizinisi sifake leticelo ngekusheshsha uma ngabe leticelo setingenile enkundleni siyati ke lokho ukuthi njengalokho ngintshela ukuthi le ndvuna iyagijima vele kube umntwana enkosi ungilomunye kulabo minister lesimkhanze ahamba phambili ngekudeliver la kulena ngizana letinkundla system ningatithathi kancane tiyasebenta kulolokunye lesingeke sikusho asikwati ukuthi ungakuchaza ukuthini kodwa lele sikuchaza namuhla ngiloku lesikubonako lele bakwethulako lokuthi sabamba kona ngilokwethu asakheni lokwethu bogamethe ngekwenda njalo sitawukhanza lehluthe nayo seyithuthuke kakhulu. Mapalane lomkhulu etiko letinkhundla kuphathwa nekuthuthukiswa kwato Make Nonhlanhla Dlamini ulamadonsela wase wethula sithombe lesihle kulesive lebesikhona kulombuthano ngabo buhle bato tinkhundla ekuthuthukweni lakuleli. Silitiko thine sithunywe intuthuko yesive seMaswati kuthi nje asibone eMaswati onke athuthuka kungumsebenzi wethu siphindze sibe ngumgwaco wekumikisa lalamanye ematiko lenta leminye imisebenzi yahulumende siwamikise kini ni Maswati kuze nikhone ukuthi nithole kuthuthukisa timpilo tenu. Ngiyathanda kuphawula kafishane ukuthi intuthuko lesimeme itawusuka kini bogamethe angeke kube ngihulumende lotanifunda anihlohlobetele ngini lenta usukuma nihlangabetane nahulumende kuze kuthi intuthuko isimame ngoba umuntu nawumnika into langayifuni akayinaki kodwa umuntu waze wasukuma yena watikhulumisa watitshela ukuthi ufuna ukuthuthuka ngayiphi indlela ngamuphi umgwaco hulumende uyaye bese soba ngumkhono wekuthi amsite ahlangabetane naleso simo sakhe lengingakugcizelela ukuthi Copho ngumthuthukisi wekucala lokhona lodutane nani cela ukuthi nimsebenzise Copho njengoba sekukhulunyiwe la nemthuthukisi lokhona wakahulumende batani bamba ngesandla nisaya entuthukweni ngalokuthi ke intuthumo lesimeme sengigcina ngidawucela indvuna ukuthi sukume iyakini nibantfu siyathokota kakhulu silitiko ukuthi niphume ngeluthi lwenu niphume ngetinombolo nibanyenti lokusinika tho lokugcina ukuthi niyafuna kuva ngetindzaba tentuthuko niyafuna kusebentela kusithi impilo tenu tigucuke nifuna kuva ukuthi ningaphuma njani etimeni lenikuto ikakhulu timo tekuswela timali. Litiko letinkhundla kuphathwa nekuthuthukiswa kwato lingumgogodla yekubuswa kwalelive kungako ke lelitiko kufanele ukuthi lihle livakashela cishe tonke tindlunkulu takuleli ngenjongo yekukuva ukuthi tikhala ngani nekuthi leto tikhalo tato letibekwako tingasombululeka kanjani. Seyibeka inkhuluma yayo lebalulekile emphakathi wasehluthe indvuna yelitiko letinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini yabonga kakhulu wona emakhosi akuleli nalakhothama ngekuthi asungule kubuswa kwalelive ngayo inchubo yetinkhundla
lathi umlangeni nalomuhla ingwenyama inkosi Mswati wesithathu soloko ibambelele kuyo, ikakhulu nasekugcineni kuthula, kusimama kwemnotfo kanye nako kuthuthukiswa kwemasiko nemihambo yalelive. Kusinika imfokoto silitiko lokuthi sithole lithuba njengaleli lekuthi siphumele ngaphandle. Siyawukwenda ngalokuconze ngco lokhu lesakuthunywa ngeMaswati esibayeni. Asithuma eMaswati ngekulandzela umthosisekelo, asithuma ngalo livi lembubo emhlaba lapho khona yathi nayiphefumule lomhlaba esibayeni. Yasho lo ukuthi singihulumende asingapheli kubantu, asiye kubantu, siyawukuva ukuthi bantu bahlushwe yini, singabasita kanjani. Lokukhulu kakhulu silitiko lokunye lekusenhlitweni yethu lokuthi sifuna kuqonza kahle lokuthi lengaphandle yini ehluphela amaswati. Sitawukhona kusukuma nase sichubeka nekusebenta sende lokufuna kulamaswati. Singahlali embabane etitulweni etiswingako lakhuluma ngato amaswati esibayeni, sifike sihlale siwacabangela amaswati singente kabe afunani lamaswati, kanti lamaswati enceka afuni ngona lokho. Kungako siphumile ke singaphandle siyawuvusela ngaphandle bogamethe. Indvuna Sikhumbuzo Dlamini yase ibonga kakhulu inzima ledlalwa bobabe boshifu nabo bantfu benkhosi lena emimangweni ekugcineni kuthula kanye nako kugcinwa kwemasiko nemihambo yalelive. Umlangeni uthi emave lamanyenti asaphokophele ekutheni atoshinga lwati ngayo lenkqubo yekuphatfwa ngato tinkhundla kuleli, lathi wahlubi lena emaveni abo bathi sekudliwa kugijinywa kubanjenwe ngetihluthu. Letinkhundla ke lesiphila ngato tsine tinebuhle bato. Buhle bato bekucala ngilokuthi etinkhundleni kunekuthula. Tinkhundla tikhutsata kuthula. Nawo lokhambe letinkhundleni. Kwesibili etinkhundleni kunale ngichubekela phambili. Nawo buhle betinkhundla. Bese kwesithathu etinkhundleni kunentuthuko legijimako. Nangabe laba labakhethiwe bayibambe kahle bathi lokuthi bakhetheleni akufanele ukuthi livele ngathuthuki bekunene. Kungako ke sethemba lokuthi sitawubambisana bahlonishwe eParliament lokuthi sibuke ngqo indzaba yentuthuko ukuthi tishintshe impilo yamaswati bekunene. Lenye indzaba lenkulu lekhona lesihlasele silive indzaba yekuphathwa kwebantfu nekubuswa kwelive. Sithe singemaswati sihlayele ngekuthula sinemakhosi ethu. Wafika umhlaba akusiko kangwane kuphela lapho khona kunebukhosi khona. Nasemhlabeni bukhosi manenge emavela nabo bukhosi. Lamanye emave bekanabo bukhosi abubulala. Sizathu lesenda ukuthi kubulawe bukhosi ngiloko ukuthi labanye emhlabeni bakholelwa ukuthi lokungiko ngilokwabo bese bakufaka la ekutheni sonke asente kona. Kanti phela nenkululeko labapita idemocracy ithi le democracy kufunathi kwentiwe lenthandvo lenyenti. Nangabe emaswati atikhethele kuphathwa ngebukhosi ngekuphathwa ngetinkhundla kufika njani lokuthi bese kuthiwa akusiko kukhululeka lokho. Kanti phela kukhululeka ngilokuthi laba labanengi bafuna ini bona. Emalungu eParliament bobucopho nawo bonke kumcoka lokuthi nado ukuthi nikhethe namaswati anikhetha ngemthosisekelo elivela kangwane lapho khona sina uhulumende wetinkhundla sinebukhosi bethu khona lakhathi enikhethwe kanjalo bekunene. Ngaba simanga nangathiwa senithi nifuna lokunye mase kukhwala nikucabangile kulungelo leni lokuthi kungashintshwa ngalinye ilanga kuyo kulolo sekufunwa abantu. Kodwa le ndlela lomgwaqo ubhaliwe lokuthi uhamba lo mgwaqo anabe sisenihambe nivimba abantu lataladini senitha batoyitoya bashisele bantu nase kukhona lofuna lushintsho uyawusho khwala emphakathini wakhe sikhona sikhulu asho ukuthi baba egamethe awasayiboni lendlela le sesifuna lenye indlela naba begamethe ngoba nayo semagunyeni lanikwe nglamaswati lanikwe imbubo emhlaba uyawuva lesive lokuthi kambe vele sive sala kubulunga sisho njalo indvelo kuyawuba kuleso sikhathi ke lapho khona
kuyawufika isigaba lapho khona kuthiwa awu vele eMaSwati asafuna lushintsho bekunene akuyusuka abantu bahambe baye stadium bahambe baye kuphi baye bo Facebook bayotshela abantu ukuthi abashintshe bathi abantu abashise live akungenteki bekunene lokho. Abongela yona indlunkulu Chief Mdlaka Gametse losikhulu semphakathi wakubulunga naye uKhutalwandle ubonga uyagangatha kuwo emakhosi akuleli ngayo yonke imetamo yabo yekuthuthukisa sona sive sawo. Lathi wamadlenya lokho kudlale inzima lenkulu lebonakalako ekusimameni kwetembusave kuleli kanye nangakuto tekundlondlobala kwemnotfo wakwalelive. Chief Gametse unxusa yena hulumende wembube ngekuthi kwakhiwe tindzawo letanele tekusebentela velonke pheceleti ema-economic zones kulandzela kuthi ematfuba emisebenti asashabalele. Kunetinhlangano noma tinhlangothi tisalako lena khona kumbe betingabukelwa siyayisinive nikhuluma ngabo economic zone uthi kumbuto wami laba lebafuca sipanela basikhenkhela timotolo laba lebashisela timotolo bayawoldela bayapenda naba lebathungako solonke malanga bayalapha esiphofane bafundzela kuthunga bona batawukwakhwela ngalesingakhe ngabahulumende ukubuka sipho ukuthi phela akakhiwe lama special economic zone bangene labantu sengaphe ukubacosha lapha etitaladini kwade usichananga lamagushede kuphela atawumanage kanje athi umfana noma nguthi uyacetha lapha esikolweni utamba athole umbe sikhala lapha ahamba asebenza nathi yasana ecengo lidolopha awukho emthethweni kunjanjana utawusebenzela kuphi nguloko nje sikucela kondvuna embuso usimane nikubuke ngitawubuya la ekhaya ngithi tikhwama sentikhulumisile natibeke tindlela tekuphatsa dinenge lo hulumende ume nje ngoba kuyathelwa akusito litinkampani letakhala emgwaco leti akusito linkampani lavele letakhala etibhedlela bathela le mali kuhulumende bese uhulumende soyaphi ngiconze lapha ke ndvuna yami masingathi nasingumango ngingakefiki lapha kunetinkampani la ngaphandle statiko nayo yasemagesini inkampani yahulumende leyo ngiyabekisa ngoba ikhona nala emangweni inkampani yahulumende naletinye kuyate usemva kwesikhathi esithe kuba khona bakuthela kohulumende akwathi uhulumende kuchuba tinhlelo takhe uma sinemicondvelo lesithi thina singumango sifuna kwenta umsebenzi la lotawufakwa lotawubonwa ngumango uwakhe imali umango lotati developer wona ngaphandle kokuthi sibuke isikhwama sahulumende uthi awuyiva lentfo leyo ugcine kufeyilile kanjalo ukhuluma nga6 months kuphasa kwesicelo ndvuna maye siyabonga la sisuka khona ndvuna yami hey singumango sake safaka ticelo kusenamfomfo wahamba wayekhaya mfomfo kwangena Patrick Gametse wahamba wayekhaya kwagcina kufadabele till today ngeja ngala akusenjwe ngeja banyathelo sikhona ndvuna siyakubuka sesinemalanga nangithi nje mina musa kunyathela umcondo but sebenzisa ubuchwepheshe bakho kungeluleka uqhubeke kuyembili utaba kuhle lokho siyabonga sibaka Gametse sinkosi. Inhlangano lengaphansi kwalomphakathi waseHluthe letozuza ngekuthengelwa tinkhomo temdlela ndzawonye pheceleti i-feedlot lokuyinhlangano ivula indlela Multi-Purpose Cooperative Society yona yasungulwa ngeminyaka wa 2022 njengoba inemalunga langu-15. Ngekusho kwasihlalo welikomidi layo Make Nikiwe Ndlovu uthi kube kuya ngayo ngekufisa kwabo ngabe seyisebenta luthuli. Ngashiya ngumyeni wami 26 September 2006 ngafuya inkukhu ngaye eJozi ngase-ke ngithenga tinkomo tami ting 24 ngase ngibona lokuthi
yathi nangento emdlala ndzawonye ngisengakhona lokuthi afforda leti nkomo uyabona. Sesibita labantu ke ukuthi manje senta umdlalo basinemali enkundleni uyabona. Ngase sengithola abantu abang-15 sesiyahlangana sesiyakwenta ke lokuthi siyocela sicela enkundleni siyabuya senta umdlalo ndzawonye yasinika shift indzawo sesibuya siyakha sesiyafaka nebo 1.4 sesifaka lamajongo simina inkinga yami ngiyayithanza le nkomo. Ngitami nje lekhati ngi-24 ngalokho somane ngiyaphishaneka nala kulo mdlalo ndzawonye mfana wami. Ngiyathembisa na uhulumende ukuthi ngeke kwenteke kusale nganamuntu. Nangabe ngisekhona mina iyawuchubeka le project ibe nkulu uma ngifana ne-abattoir khona la mahulumende akasafuni inkomo ihlatshwe lesigangeni. Ukhanze kukahle uhulumende lokuthi nami sekufuna kube nebhizinisi ngithi i-abattoir khona la bantu bahlabele khona la mfana. Ngiyayithanza kakhulu imfuyo mfana. Sibe sicabanga lokuthi nasicedza kuleti nkomo sitawufaka ingulube. Nasicedza kuleti ngulube lapha ngentasi sifake ti-fish. Lomunye wetakhamiti temphakathi wakubulunga esigodini saseHluthe umnumzane Boniface Mdluli losangusondvo nzima emikhakheni yetebhizinisi naye wendlulisa kubongela lenhlangano yakavula indlela Multi-Purpose Cooperative Society ngekuthi isungule ibhizinisi yemdlela ndzawonye lathi naye wayisita ngekuyeluleka ngendlela tsite nangako kuyifunela imakethe. Uthi utochubeka nekuyisekela njalo kulomshikashika wayo. I-advice lengaba nayo esayidini laleti inhlangano ngoba ngeke ngilikhulumele langale akahulumeni. Enhlanganweni ngisho ukuthi kulula ku-raise 10%. Kube lula kulaba laba ibabungaze kukhulu. Lokumqoka kuhlanganisa emalunga lavanako. Ngahlanganisa emalunga langevali. Angeke ichubeke le project. Nese ngahlanganisa lamalunga lavanako bese nikurana lonke njengebhizinisi. Kuba nemithetho sisekelo loqinile. Bese senaba ema-shares. La ema-shares angu-5 umuntu amunye. Lilinye lithengwa nga-1,400 bese kwakha 7,000 bekathengwa over 5 months so i-shareholder ngalokuphelele. Lokhu umqoka ngilokuhlonipha le constitution ngitawuthi ngumgomo walokusebenza njengoba injalo nakufuna udiscipline ngendlela lefanele. La kuthiwa umhlangano walove emalanga langaka emhlanganweni uyakudisciplinary hearing kuvele kube njalo. Sasifike emaphethelweni ngembukeli alolu hlelo sive siyathuthuka lapho khona bese kuphathele luvakasho lwemhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini indvuna yetinkhundla jikelele lapho khona abevakashele umphakathi waseHluthe longaphansi kwenkhundla yaseGilgal. Sitivele ke mbukeli tikhalo labanato saphindze futhi sativa netikhulu tikhuluma ngentfutfuko leseyentekile khona emphakathini wabo. Mbukeli asihlangane evikini lelilandzelako lapho khona sikulethele intfutfuko leyendakalako eveni yaseSwatini bawubukela sive siyathuthuka kuso sibuko semaswati. Libito lami nginokwaziwa kaDlamini usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.